Ну, есть кто? Давай! Напал! Layanan khusus Rusia mengumumkan penangkapan penyabot yang terlibat dalam pembunuhan wakil wali kota Berdiansk, Oleg Boyko, dan istrinya. Sebagai hasil dari kegiatan pencarian operasional di wilayah Zaporozhye, petugas penegak hukum mengidentifikasi pelaku dan kaki tangan pembunuhan wakil kepala polisi lalu lintas Berdiansk, Alexander Kolesnikov, dan percobaan pembunuhan Komandan Berdiansk, Kolonel Artem Bardin, serta Wakil Ketua Pertama Berdiansk, Pavel Ischuk. Semua terdakwa ternyata warga Berdiansk, kata perwakilan dari Dinas Khusus dikutip RIA Novosti, Kamis 9 Februari 2023. Menurut laporan dinas tersebut, orang-orang yang sama ini terlibat dalam persiapan pembunuhan dan juga serta peletakan markas bantuan kemanusiaan Partai Rusia Bersatu di Berdiansk. Saat ini semua anggota kelompok sabotase dan pengintaian telah ditahan dan memberikan pengakuan, tambah perwakilan dari dinas khusus. Selain itu, perwakilan dari lembaga penegak hukum mengatakan kepada RIA Novosti bahwa pada bulan November mereka berhasil mencegah upaya pembunuhan mantan karyawan SBU Vasily Prosorov yang mengungkap aktivitas layanan khusus Ukraina. Силовыми структурами было установлено исполнители и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска полковника Артема Бармина, а также первого заместителя главы Бердянска Павла Ищука. Все фигуранты оказались жителями Бердянска. Кроме того, члены группы, причастных к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги Людмилы, возглавлявшей городскую территориальную избирательную комиссию по подготовке референдума о присоединении к Российской Федерации, а также взрыву штаба гуманитарной помощи политической партии «Единая Россия» на территории Бердянска. На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы задержаны и дают признательные показания. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan 384 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3.057 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 910 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 135.010 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-352.